mun sang le tlang sang atanga INP Mizo channel thlir tu te indam tlang hlomem le September ni som pakwa pathian ni nia boruak thatak in chan theu thainan du sakna kan hlana cheu Myanmaram boina chuan thatlam ayen zual lam apan ta tiel maya engtia tong trai pui tur nge ti po hria thiam harani hi anram damna tura kan tong trai layen anram damnan hian mitam takinan torangai ni na lang boxia pathian remruat dan hi ahuna thlen ma hi chuan kan hrethiam ngai lovani hi engpo ni se engkim chunga lalpa pathian hian thuaneya rawala rel zelani ti kha pathian ni anipoka pathian achakna thar kan lak thainan thuma hruaya tan kanan soi photani tun tumpo kan ti dan pa ngai angin Myanmar chanchin langsar zual kan thlir ho lenga nimin lama kan update man tak lo tepo kan ti telanga ning lo te in min lo thlir sak le don nia nimin tlaya than tlang khopui chanchin tlang pui kha in lo hrevek to in kan ringa than tlang khopui chuan noi lam football playground omna lama kong pui dunga in akang hlom kha nia azawain in som pakwa akang rala mi hring an tlem tapoka kang thel tura thok ve Than Association of Baptist Churches an pastor Reverend Chungbiak mun po kalkonga sipayanan lo kap hluma athian midang pani chu an tlan bo man ni en an soya apoi kan ti tak zetani Reverend Chungbiak mun hi an ka hlum mai ba ka rangka chak zungbun alo buna chu laksak an tumna lama sipai sual ho chuan a kutzung an tan sak zui boka arap thlak hle ni asana le a smartphone an laksak bok Voin Khan Chin Baptist Convention chuan thu chua siamin hetianga sipai te thil ti dan hi andem tak zetani ti an soi Nezan Khan than tlang khopui mai ba ka ha kha khopuya po zandar sari vela tang khan terrorist sipai ten ral thuam lian an kap na sa hle boka in lila ya lo kang ve boka ni sipai ten an mu apiang an ka mai zela wangin civil mi panga in hliam an tuar boka ha kha khopuya hian Nizan Khan in daw na thoma na sa hle ni inan soibok tukin lama ero thoma daile tadiwa sipay te hian engtiang chien nge man lak don asoy mai theilova chun lama chuan ha kha khopui dai fem lam dewa boma puak le a inakang boka dekhina news chuan sipay te halan ti ni in report adon thua soya an la hre chiang bik lo ati hetianga khopuya buaya nun na atana ader thon tak ema wangin voin lama tang kha chuan ha kha mi puite chuan ma nia motor hayarin anral tlan na satan ta hle nia soi ani bok han soi peng hlekila nimin lam khan social media lama Myanmar atangaral tlan te dem na angreng an ma ni ti dot lovin anam puma merzongin zo na thak lula nam kan lo in ti thin ataka chuan tun ma atanga nam dang te hlawatlan fo kan ni ti zongin tun tuma Myanmar atanga zoram lamaral tlan tinuam lo thei zongin thu po sa oma hriam hrei in ang ve in do ni se chuan thu khatania tin nunaw poi soi lo te chunga sipayan nun ron zia te po ngai tu te langa ya khatiang lam chi ril ruzim deuh post kha social media lama mu tur om le zeu thina kan zawa hian ril ruzaw tak kan putanga ya ni hi Kalemiu Township Sepinchi anti letpan khum khwa a nimin pia September ni som pasari khan dalan nu pakhat an thata nimin September ni som pariat khachuan terrorist sipai te chu khwa alutin an khomi mipa pakhat le tuti hriat lo midang pakhat an kap hlumani tongduin chi khopuya chuan September ni som pariat nimin khan terrorist sipai ten u cho anti chumanin an soisa a an soi sak hliam tur lovin nimin chhun lai vel khan a boral nimin pia zan khan an chung te zinga dam lo kanin a lenga chu sipai ten lo manin nimin lam khan an soi sa hlum der ani chu kum som nga mi vel ani September ni som pariat nimin khan moon state lama chuan sipai motor chiphur ache suala sipai hliam tuar kut ketliak ten om nolani thulom oma ngayang u Myanmar chanchin chu bom puakina khat ani deuh tamai montin maya bomba puaka media lamin an cover chin hi kan lo hreve thei ani deuh maya an cover sen lo
ไกลนู่อันสวยเละตากปวดตั้มเทเลนี่ตุกินคานหลังตามชีปดาลานนี้อันไงมองวินันติโปทิ้งปุยโดราชุดลายินตูติเรียดลวินอันกาบลุมอันติเละเปกะอากาบตุเฮียนมุนเละมุนอะวยทูมากาปะอธิงาลอันเตียนี่อันสวยดานชวนอันนี้โปหิสิไปลำจังมันเดวะทลายมีสมปฐุมไลอันมันปัวเราผู้สเวเลเนี่ยอันไงคาเนี่ยอันเวงมีเตปอยนั้นไงเราเลนี่ตุกินดาร์สริเวลคานโนดอุกลาปาละมะบุมาปวกบกตินโวยจนุดาร์ขัดเลมินิตสมนิเวลคานตากีตาละมะการโบซาเบงมาบุมาปวกเลบกะทีเลเลียมปอนอมนี่นันสวยเฮบมปวกฮิจู G20 Urban Burmaphonics Organization อันติเต็นอันมาลักนะอันนี้ทวนสวยเร่งกุนไม่บ้ากะมันเดเลยละมาโปชวนจันโจลวินอินกะทอมเละบมพวกทอมอมเร่งนี้นันสวยมันเดเลยขบุยอมปะปะขัดชวนคีติดเมเดียเนนะสวินจานะโปตุยตะกินมุดไทยโลบมพวกทอมเตสิลายรีเตเรียตัวอมเรงะอารัลมวงเหลวเลนี่อติNUG อินดีเดียปวนนุฮิยันมันเดเลยโปหิทอมาตั้มตะเลเนี่ยสวยนี่เร่งกุนจังมันเดเลยปนักลเรลปะขัดจูเซปเทมเบอร์นี่ส่งปะกัวตุกินดาร์สริเวลคานมันเดเลยรีเจนห่วมชุงสินกายตามชีปะโตมาขบุละลำบุนันยะวกอนปนิจูอัจเชวิกันนี่เลขาปอยโมจิรังพูดนันนี่นันสวยมีริงันชวงเอ็มที่อันอมเอ็มที่อันเรเจียงไม่ริโลมินเชียน PDF ละมินันสวยดานชวนตูนการชวงเฮียนมุนรังไม่ติลตัวสมจวงอันติเชตัวตัวดังโปติเชียดเจลันตุมที่อันสวยบกตันินตารีรีเจนลงลงตาวชีปะวินจนุดาร์ขัดเวลคานกูมิวเฮนเลอเทียนเตจูยีผิวละมาอันเวฟากสิไปนั้นเหลากับเวเลบกะกูมิวเฮนที่อังไงตัวอมวิวนี่นั้นสวยยีผิวตาวชีปะโมยาวตีลงสิไปปัสริจูเซปเทมเบอร์นี่ส่งปะกาคานอันกลานโบโตนี่อินอันมานี่ป่วยปุยตัวเตจวนวินลำคานันสวยบกะนี่terrorist lalpa minong hlain chu kachin ram avakal tangai maya michina khopuya aparti roi tu tenan lo muaka ni ni cham tura jin anina a chu ayarei po atul chuan thang mai thei thua soya michina khopuya hian kachin state chief minister atana sipai laminan ruat chuan an kachin thuam famkim lukhim te chemsei te puan te alo pe ni oma sipai chung te nen in biak hona an neya minong hlain po hian thua soi nualani chumi nuwa BGF pol tele piuso tri pol ho tu tenen anin kom boka voin lam chu puta u lama huna mang ni nan soi hetianga kachin chief ministerin an nam thuam pe alo choi moi hi kachin thalai teril ruan na hle ti kachin lam media te chuan an soya a pe tu le alo dong tu a tu te ma hian kan nam thuam hak hi an phu hlol lovani anti NUG सरकार थारा human rights लंबोई पुईतु तुरा अनरुat उ ओंग मिउमी नन असोइदान चुan सकाइन ले मकुई region हुम चुंगा terrorist सिपाइते चेत दान राक थक तक तक मी इन अनहाल तेले civil मी अनथा टिउ टिउ तक ते चुंगचांग खा voina UNHCR lama file anthe lut ani UNHCR council meeting hi Geneva khopuya tuna hian an thu mek ani September ni som ni le pani khian Myanmaram chunga human rights palzu tani dan chanchin chipchiar taka report pek turania chumi ma in tuna makui le sakain lam chanchin hi video conference manga soi atum thu u ong miumi na chona soi bok NUG palai u chomu tuna iwena palaya athut chun zom thei nu hian NUG po sarkar dikzo ka pom tu anlo om chhauta zela alom om viau mai heng Britain te Australia te South Korea te France le Czech Republic te chuan sarkar angin an pom thu an soita a pubai de na US sarkar ero alangoi vung ri India chuan Myanmar boy na so san tir March thatop lam khan Myanmar ma tangaral tan lo lut chungchanga khapna thu chua khau tak tak alo siam to khania Myanmar refugee te juzia ka lo chin chia turin le anram din muna that ma chu lo om tir turin aron phal sakta ram khania chuan lam soifia na ero India hian sang khat sakwa somnga le pakhat kuma
United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR in dana siam le sangkhat zakwa somruk le pasari kuma thutlungan siam prevention of the influx of refugees tia khan atel lo wang ni natar lang ani ti chuan Myanmar unaw te tan Mizoram atlom ngai pol NGO sang political pol sang ten chu thu pek chu du lovin lungoi lo na an lan tir sap maya MP le party leader ten ma an la chhozel ta boka Mizoram Chief Minister sa Puzoram Thangapon Prime Minister Narendra Modi nena Indian foreign policy fim khur taka akal pui mek hi kan khet hiama maro chu triau ra la tanga mangang taka Mizoram aron tlan lu te hi kan unaw kan thisen zom pui te anni miwa wangin Myanmaral tlan te dong song lo tura thu pek chu Mizoram ina pom lo thu huai takina chang le ta khania India chuan Myanmaram nena anin lai chin na ti chiang turin iwen lama India palai chuan Myanmaram chung boina chungchanga tharum thona chu adem thu ram hruai tu te an thlen mek po chuat thuai tura adu thu achak chuak ve ta boka hetianga asoi tak na chan hi asangoi zon pui US in India ram hruai tu te amit sir wang te po ani mai theya Myanmaram chunga India in ril ruput mang tle minaron thak dang lam ta ni in Myanmaram boi chungchang clear tu te chuan an ngai ani hemi chungchanga hian September ni som pathum dai khan iwen peng pakhat OCHA anti Office for the Coordination of Humanitarian Affairs Deputy General Secretary Ramesh Rajasingham chu Myanmar alozin to boka Sipai Council sarkar hruai tu te mu in Myanmar tual chung boina te an soi ho ni hriat ani chutianga India ina then Myanmaram chungchanga aril rusu khle kati dang lam hun hi sipai fir fiak ten thu nei na an lak nu thla engi moza ta liam nu ani awangin thil poitur zong hi chu a thleng deuh vek to zoka a thlai to ma a angani hi khovela democracy ram lian berzinga India hian puanzar phena tanga Myanmar Military Council sarkar lo thlo pruk na hi khovele na muthiam reng thova March ni somni le pasaria nei ta Burma Military Armed Force Day lom na te khan India chuan an ram sipai palai akaltira Myanmar khopui nipi doa sipai lam muala Russia Deputy Minister tepo telin China Pakistan Bangladesh Vietnam Laos le Thailand palai tenen tlarma an lo thu to ni kha chutia India atanga Myanmar sipai kop ho Armed Force Day lom na avatel vewang chuan India chanchin tharpuang tu ten na satak takin andem hlomani kha United States ro chuan Myanmar sarkar thil ti hi dan dik taka thunun atuma Myanmar rama sipai chakna manga wachin felpui hi chula ti te chiam chuang lo ni na lang ramdanga alo chet chiat pui to wangin danang taka malak pui lam hi athang ta zok ani mel le ni United States le Britain chuan Military Council sarkar hi sumdon na lama hrek be zongin ma an la chhauta a Myanmar Foreign Reserve poisa ada US dollar billion khat po khoi chet theilo turin ada thatir mi maya lal chung kwa general rualte sumdon na lian tak heng Myanmar Economic Corporation MEC anti le Myanmar Economic Holdings Limited MEHL anti te malak na hi ati thuan opta mi mayani ABC News in Tarlan dan chuan Indian Adani Group hian US dollar million somnga le patni sipai council nuaya yan gonga ansiam construction of a container terminal project tan sumle paya thu human rights lawyers le activists te chuan sipai te document put ruatangin an thethei tlat mayani an report don hi ati chiang tu tan video clip te pon nei thlap maya army top leaders te le Adani Group an meeting lai a omani Adani Group hi Indian multinational company ania an conglomerate headquarter chu Gujarat state khopui Ahmedabad ania an sumdo na kalpui hi energy infrastructure ta na longchol na mun pui siam tiang chi defense investment tam tak baka airport ti changtlun le real estate sumpei pun na kalpui ani ole tun tuma Myanmar lam chanchin langsar zual le thukochang kanan ti chwa thei chu khati zong khania khir tu ten men lut saka kan chanchin ti chu ang atop thlenga men lo thir sak thina wangin in za chunga kan lo me